Kuva gahunda y'ubukangurambaga ku buvuzi bw'indwara ya hepatite C ndetse no gukingira hepatite B yatangira, abaturage bakomeje kugaragaza ubwitabire bwinshi dore ko abenshi bamaze gusobanukirwa ububi bw'izi ndwara. Ni igikorwa gikomeje kubera hirya no hino mu gihugu by'umwihariko mu gace twasuye Remera kuri Stade Amahoro ahari gukingirwa hepatite B kandi ku buntu. Bigaragara ko cyitabiriwe n'abantu benshi ingeri zose by'umwihariko abakuze. Bamwe mu bo twaganiriye baratubwira impamvu ngo zatumye bitabira iki gikorwa. Nuko yica kandi nta muti wayo uhari. Nakitabire kugira ngo bankingire ntazarwara. Benshi nzi bagiye barwara kwenda nubwo ntari namenye iherezo ryawe ariko ngiye kwa muganga kenshi ndababona. Dr Mutaganzwa Avite, umuyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga, aravuga ko indwara ya hepatite B yandura n'impamvu bateguye iki gikorwa. Ni gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC yo gukingira abanyarwanda indwara ya hepatite B. Hepatite B ni indwara y'umwijima. Umwijima ubyimba bitewe nuko wahuye na mikorobe ya virusi yitwa virusi itera hepatite B. Hanyuma iyo ndwara ikaba yandura umuntu yahuye n'amaraso cyangwa n'andi mazi n'andi mavangingo y'umuntu ufite uburwayi bwa hepatite. Wabufite akaba yayanduza. N'umwana ashobora kuyandura igihe umubyeyi we amubyara ahuye n'amaraso ye. Dr Avite akomeza avuga ko atari buri muntu wese uzahabwa uru rukingo kuko ngo ari uguhera ku bafite imyaka 15 kuzamura. Ubu abo turimo gukingira turi gukingira abantu bafite imyaka 15 kuzamura. Kuko abana batoya ubu ngubu mu Rwanda gahunda ihari yo gukingira no kurinda abantu indwara muri za nkingo dutanga mu bana tubakingira urukingo rwo rwagiyemo. Uyu muyobozi w'ibitaro bya Kibagabaga avuga ko umuntu yikingiza kugeza ku nshuro 3 ngo nyuma yaha abikingije bahawe udufishi bazitwaza ku bigo nderabuzima bibegereye. Urukingo rwa kabiri bakazaruhabwa nyuma y'ukwezi kumwe naho urwa gatatu bakazaruhabwa nyuma y'amezi 6 byose ku buntu. Dr Avite kandi yamaze impungenge abantu bagishidikanya gufata uru rukingo. Abantu hose ntago bakumva ibintu icyarimwe ariko nk'ubu na amahirwe kuba tuganiriye namwe bose mubabwire ko leta y'u Rwanda ikunda abaturage bayo. Ntabwo yaha abantu inkingo mbi, ntabwo twabaha imiti mibi kandi dushaka ko bakora bagakorera igihugu bakaba mu gihugu bishimiye. Abitabiriye iki gikorwa barashima cyane Minisiteri y'Ubuzima ngo yabatekerejeho. Shimira kuko yagize iki gikorwa kugira ngo ikingire abanyarwanda bose tutazandura iyo ndwara. Turashimira leta y'u Rwanda yateguye iki gikorwa kugira ngo kigirire akamaro abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mu Rwanda abangana na 4% nibo bamaze kwandura indwara ya hepatite B. Minisiteri y'Ubuzima ikaba ikangurira abanyarwanda bose kwikingiza iyi ndwara kugira ngo idakomeza gukwirakwira. Iki gikorwa kizamara iminsi 5 cyatangiye kuwa mbere kikaba kizarangira kuri uyu wa gatanu. Grace Namahoro, Royal TV.